Partizan je u 12. kolu Evrolige na svom parketu doživeo jedan od najubedljivijih poraza u sezoni. Beogradska Arena, koja je navikla da nosi crno-bele, ovog puta je samo nemo posmatrala utakmicu u kojoj su gosti iz Istanbula izgledali organizovanije, agresivnije i konkretnije u svakoj fazi igre. Fenerbahče je kontrolisao ritam od prvog minuta i zasluženo odneo pobedu koja otkriva duboke probleme u igri Partizana. Napad koji ne liči na tim Željka Obradovića. U sezoni u kojoj je Partizan želeo da podigne letvicu u odnosu na prethodnu godinu, ofanzivni deo igre deluje potpuno razbijeno. Napadi se svode na individualne pokušaje, improvizaciju i statičnost. Lopta se ne kreće, nema brzih napada, nema automatizama, a najveći problem jeste što Partizan često završi napad bez ikakve ideje, dugački šut preko ruke, kasno prepoznavanje mismeča ili izgubljena lopta pod pritiskom. U više navrata se vidjelo da igrači ne znaju gde treba da stoju u half-court situacijama. Fenerbahče je to koristio, spuštao ritam, terao Partizan da napada iz izolacija i praktično ga uvodio u zamku. Za ekipu sastavljenu od dobro plaćenih i iskusnih pojedinaca, ovakva količina neorganizacije je alarmantan signal. Odbrana o najveći pad u odnosu na prošlu sezonu. Ako je napad spor, odbrana je problem još vidljiviji. Partizan je fizički inferioran protiv ekipa koje igraju čvrsto. Fenerbahče je lako ulazio u reket, lako izlazio na šut, a crnobeli su kasnili u rotacijama. Nedostaje agresija na lopti, nedostaje komunikacija, nedostaje energija. Na momente je odbrana izgledala kao da se igra bez jasnog plana. Posebno zabrinjava činjenica da Partizan uglavnom reaguje tek kada je utakmica već izgubljena, kratki bljeskovi koji ne traju duže od par napada ne mogu sakriti dublji problem. Individualne krize igrača. Ono što posebno boli navijače jeste činjenica da nekoliko ključnih igrača igra ispod svakog nivoa. Jabari Parkeru najplaćeniji, ali trenutno i najveća enigma. Očekivanja su bila ogromna. Status NBA igrača, renome, iskustvo sve je ukazivalo da može biti lice ovog tima. Umjesto toga, neke utakmice ni ne igra. Kada igra, deluje bez energije. Slabo ulazi u kontakte. Nesiguran je u šutu. Nema preuzetu ulogu lidera. Priča da nije zadovoljan statusom i da želi da pređe u drugi klub kruži već neko vreme, ali bez obzira na to, ono što pokazuje na terenu nije nivo koji Partizan treba da dobije od takvog igrača. Ako ostane, Parker mora da promeni pristup. Ako ode, klub mora hitno da pronađe zamenu, jer je struktura tima planirana oko njega. Ostali problemi u rotaciji. Nekoliko igrača igra previše minuta, dok drugi ne doprinose ni blizu onome što se očekuje. Bekovi prave previše izgubljenih lopti, centarska linija deluje sporo, a krila ne donose konstantu u šutu. Zbog toga je Partizan često zavisan od pojedinačnih bljeskova, što u Evroligi ne prolazi. Željko Obradović prvi put pod ozbiljnim pritiskom. Iako je autoritet neupitan, sve je jasnije da nešto u konstrukciji ovog tima ne funkcioniše. Bilo u sastavu, ulozi igrača, psihologiji ekipe ili u pripremi meča, Partizan više ne liči na tim koji diše kao jedan. Da li je problem u pristupu? Da li je problem u motivaciji? Da li tim nema pravu hemiju? Da li pojedinci ne veruju sistemu? To su pitanja koja se sada ne postavljaju samo u javnosti, već i unutar svlačionice. Zaključak loš, rezultat je posljedica, ne uzrok. Poraz od Fenerbahčeja nije iznenađenje po prikazanom, ono što brine je lakoća kojom je Partizan izgubio. Nedostatak ideje u napadu, loše stanje u odbrani, slaba energija i nezadovoljstvo pojedinaca ukazuju na dublji problem. Ako se nešto radikalno ne promeni. Rotacija. Način igre. Hemija tima. Uloga najplaćenijih igrača. Partizan bi mogao da ostane daleko od borbe za play-off, bez obzira na podršku navijača i ambicije kluba.